manipur kano wole na high duni kana go thagal lak su yoy na cobra du ngaprum won gre gaina highway kano bong da hawu yaw ibese anyway saigi violence di mafam kano leheloi da bani violence di control ta go da bani violence na means so causes ki kano mayam si civil ki kano thawai na traga misam yam gi kano da singar agadi madu illegal oi haiba malemgi adiglai ba khudimaki luona yabu pot nate haibani violence even kano ni international armed conflict situations singida right to self determination tana matamda even khulai pairaga lan hobu yai gaina UN resolution 1514 ga taw ko pa aduna tongan ba madu gi oiba kano episode ama magi international law and the international humanitarian law mai kano ma leijagre but kano ni within the state ki practice sa layo matam the civilian even international armed conflict or jo civilian women the science right angang nupi gi hak angang gi hak bisam yang gi hak ajidi always kan do khoi hospital gi adigi ambulance kari gi mayam chi gi to an ba khoi gi madu gi rule le nga aga sata ga tongni protected oge ni even khulai thado ga changjera ba lami bo sopo ya di hayo matam de sun bisam yang matum ka ga hal ga khoi adugi matik kano minung si khang da ba phiwa mata le ko si bo yeng jin da ba Indian security forces but aduna ni akoina na haris in the case of Manipur India is a failed state kind akoina ga haining ise hairisi aduni amasi singma mayam singasi laibudulani maramaduna justice je kasur yamna kano khigi ludu nati haibani da pikraba manipurni jaga kasu yamna limited oibani adui mathakta yam thickly populated hill areas nate and all are identified places ni khanga lay pot matani aduna those who are involved in the crimes ko as a perpetrators na should be booked adudi kanoni without delay and that should be justice hui kana magi man legal tam da laga madu phabadi phare justice atani ko adugi development bo utpangam da Indian security forces and Indian government and administration both center and state sini akoina pn da mayam se maduni adugi blockade torpagi maram duni sidi miyam gi oiba legitimate right ni ihongni adu sa phangde na kotugi kana chinjak nga tore na amuk kanogi cookie area na amuk kano Paduni. Maram masina ikoi sai da u phangi base dam first and foremost thing ko koi na kwadi maroi na koi lagu da base is the illegal immigrant khori no pom ta da ba mama lai bang ni khang da ba kana mioi kang khara magi wori ba settlement process ta de ma koi ki presence sina is the causes of the unrest ko turmoil in the state of Manipur ni si khang kan da koi ni yam thuna kana ni everything will be okay ko sai gi mapan gi ba khut yum tang ari ba the kai nai ri ba hai ba yum tang na kai nai ba hai ba sing se ma se khan to ki matam na all other communities now have been living for the last many thousand years ko no will just sure in peace and harmony ko in no time high ge aduna shanti di yam tuna lakani aduna highway ga si highway is a free zone ni ko kan amtana masi khulai wina ga season ni khan ba yamna hantaba thaki kan wakhan ga khallaga tawba mayam yaw mayam se si khoi gi lairi bo authority mayam sing sina kan yengoi na yeng da ba gi kan no gi pen da ba duni yam toina ngang ba ya ba ngang hai ba ya tasan nadri khangjin nadri ko amaram duna khoi people na khoi yam conscious ba tai civilian kanu punjan na batai phuru kuntra mari manga tar tare leminari bagi civilian population mayam ko through CSO gi level da wagera intellectual gi level da wagera academics gi level da wagera and then mi chami am gi level da wagera we are to be united manam di akoi gi karigma Manipur gi territory integrity as all masi act thwaya matamda akoina kanoni kaiba matamda phur masa dagi na hawraga asobo phur phobgi magi tungi security laiti aibase masi mati amna fake ni suma bani sikhanga ga koi wak tongmina si and let us fight any akoi nepotism bo haibra favoritism bo haibra natraga autocracy bo haiba saigi lairiba fascism imperialism lairiba kana loi lamgi sasan gi mong British na tro mong gi to India gi mang do lak matam da magi form da laiba mayam sing asi je masi people ni hingi harba di malayam gi history ta ibadi people are to be united to fight against us kana koi ya kana neo colonial activities haibase masi di koi thadok ya de for our survival for the common futurity of all the Britain ethnic communities of the state.